singakanani ngobekeze ngoba izitha zami singakanani ngobekeze ngiyobekezela. Sanibonani, ugogo Mseleku lo okhulumayo enimaziyo ke njalo ukuthi nani mhlale njalo ugogo Mseleku eqhamuka nezindaba ezinhle njalo enihlezeni izibhekile ukuthi mani izongena ugogo Mseleku kukhona lokho enizokuthola kuyena. Namhlanje ebengithi anginazi sekona njengoba phela kuza bheka nalezi insuku zo December abantu bayagwazana balimazana kube yilokuya nalokuya. Nginawo nje umuthi ngithi ngakho ngithi anginazi nginawo umuthi ukuthi uma umuntu mhlambe kwenzekile wathola uyihlanganisebenzana mhlabazana wahlangabezana nokulimala ukuthi ugogo Mseleku unawo umuthi wokugeza amanxeba okuthi phela mhlambe umuntu uthi uyayixoxela naye kahle umuntu athathe ngotshwala phukudisi ngommese sengisho ukuthi ke njalo wena ungafonela ugogo Mseleku umtshela ugogo Mseleku ayibona kusengehlelwa ibhadi kanje bese ngibuza mithi kodwa yini engingakusiza ngayo kodwa ayikho into ongangisiza mhlambe ugogo Mseleku nami ngenza ukuthi lento ayenze kumina ibuyiseleleke kuyena bese ngitshela ngithi nayi khuleka woza gogo wena soxoxa usufikile nginawo umuthi ukuthi ngigeza amanxeba futhi ukwazi ukuthi ibuyiselele kulowo muntu okwenzile ngoba nawe usungenawo amandla ukuthi uyibuyiselele ngoba phela isuke khona vele nengalo yomthetho ezothi uma usuthi uyayibuyiselela kuthiwa usathephi le ndlela ukuthi ukwazi ukuyibuyiselela ikhona imithetho ngoba umthetho ukhona uhlale usingethe usibhekile ukuthi wona nomuntu wakona musuku umbuyisela ngaloko landela ngomthetho sengisho ukuthi ke kungcono ukuthi uvale uyele nje ugogo Mseleku cha ugogo Mseleku ngikulimazo umfana kaSibanibani la angazi noma ungangisiza ngithola umuntu ogeza amanxeba ugogo Mseleku nawo umuntu ogeza amanxeba ongakwazi ukukusiza kakhulu uzukwazi ngisho ukubuyiselela uqobo kulowo muntu okuyena okwenze lonto kungenzanga lutho wena nje ugeza nje inxeba lakho uligeze uthi ke nami ongenzile ngoba kwesinye isikhathi mhlambe ukwenze nje umuntu awazi ukuthi ubani uthi ke nami ongenzile ngithi nabo abamenzi kanje uyothuzwa ngelilanga usuyathi hayibo kwakwazi ubani kodwa ke asasingazi nathi kwakubani wegwaze wena kusho ukuthi mhlawumbe ngenzeka kuba wena uphendukela indlozi nawe uvuma ukuthi hayi yebo impela kusho ukuthi kwakuyena nami ngake ngasola mangabe uvela usolile sengithi ke cha ke sengikhulumile phezulu kwaloko bengikade ngikhuluma nabantu zonke lezi insuku ngibatshela ukuthi ngomhla ka11 ngizobe ngiyiseGoli ePort Glen lapho abantu bayofikela khona qede bafone babuze sibanike ilocation yendlela lapha sizobe sikhona emfuleni kanti futhi abahamba ngenyawo nabo bayofona mase bekhona ukuthi umuntu labo ngisemoli ePort Glen ngifuna ukwazi ngendlela ukuze umuntu simyalele ningakhohlwa ke ukuthi uma ufuna kukhona okufuna ugogo Mseleku noma ufuna ukubhuka kuye emanzini ufaka u200 rand ngoba wenzela ukuthi ugogo Mseleku azi ukuthi ngempela wena uzobe ukhona usubhukile ngikubhale phansi mhlambe khona nento oyifunayo ngikubhale phansi ukuthi okay uSibanibani ubhukile ukhipha imali engaka kusho ukuthi usezokuyafaka imali engaka noma ngabe uphethe ikhadi sizokwazi ukuthi kwi-account imali uyisendele khona kwi-account bese ulokhuza bese uyazi ukuthi okay ke usuqedile makukhona kodwa ukufunayo ubunye ke eminye nje imithi ngale kwaleyo uzobusuyenzile usuyasho ukuthi ngicela ukuphathelana nokuthi nokuthi mina sengithatha ibhuku lami ngibhala phansi ukuthi uSibanibani uthi ngemphathele ukuthi nokuthi wakhipha imali engaka kusho imali engaka uyabonga kakhulu ugogo Mseleku namhlanje uyacela ukuthi eyintweni zakhe uma video wakhe wonke nimlalele niwalandela amakhasi akhe kuFacebook kuYouTube kuTikTok ngilandeleni nizoyithola zonke lezi zinto enifuna ukuzazi ukuthi kwenzeka kanjani ngazo ngiyabonga kakhulu makhosi amakhulu Thokozo.